Jiwane otak pembisnis tak kilingnya bernyalukin dadi ojek. Ulian servis belilung ane memuaskan pelanggan sing sabar ngantosan negakin ojek peline. Ojek beli lais tegakin pelanggan dari langsung beli mencuit sepanan nyicipin lak-lak cuma aneh nyangket gati. Kocak baut motor beli, kocak ulian tegakin pelanggan seksi. Sing pusing aduh tiang pusing jadwal tiang hari pas cak-cak melali beli lemes sekali. Aduh sing asik beli tarikan motor beli ulian baut kucak spanduk misi tali. Aduh beli enduk sekali. Ojek beli lais tegakin pelanggan mulai ngenah beli main belakang. Yening telepone mederi langsung beli mencuit sepanan nyicipin lak-lak cuma aneh nyangkit geti. Kocak baut motor beli, kocak ulian tegakin pelanggan seksi. Sing pusing aduh tiang pusing jadwal tiang ngesai mepending-pending. Mungkin beli lela kerja tiap hari pas cak-cak melali beli lemes sekali. Aduh sing asik beli tarikan motor beli ulian baut kocak spanduk misi tali. Aduh beli enduk sekali. Kocak baut motor beli, kocak ulian tegakin pelanggan seksi. Sing pusing aduh tiang pusing jadwal tiang ngesai mepending-pending. Mungkin beli lela kerja tiap hari pas cak-cak melali beli lemes sekali. Aduh sing asik beli tarikan motor beli ulian baut kocak spanduk